Yego turabasuhuje kandi tubifurije igicamunsi cyiza abakunzi ba RTV show rimwe aho muri mu bice bitandukanye tubifurije amanywa meza. Reka mukomeze mugubwe neza. Twongeye kugaruka rero muri breaking news na makuru agiye atandukanye rero tugenda tugarukaho cyane ariko by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Amanywa rero ndagira ngo unyemerere twinjirane n'inyandiko yamaze gushyirwa hanze na guverinoma ya Kongo ihakana ko itazongera gusubira ukundi mu biganiro byayihuzaga n'umutwe w'inyeshyamba M23 kuri uburwanira mu burasirazuba bw'iki gihugu. Yewe gabamaze no kwigarurira imijyi uko ari ibiri ikomeye cyane muri buno burasirazuba ari Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, hagati y'umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Kuri ubu rero bibarizwa mu biganza by'uyu mutwe w'inyeshyamba. Kuri ubu rero ngira ngo twese twari tubizi ko Doha muri Qatar hariyo accord ivuga ko uyu mutwe ndetse na leta ya Kinshasa bagomba kujya bahurirayo bakaganira ku kuntu barangiza ibibazo by'amakimbirane ari hagati yabo bombi. Mu gihe kandi indi nyandiko turi buze kugarukaho ni nyandiko imaze gushyirwa hanze na guverinoma y'u Burundi hakana ibikomeje gushinzwa igihugu cy'u Burundi ndetse nibikomeje kwandikwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ngo ibyinshi bikorana n'umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 mu burasirazuba bwa Kongo. N'inyandiko rero ngo ziri gushinza ingabo z'u Burundi kugwa mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo mwifatwa ry'umujyi wa Uvira. Reka turayikaze rero kandi irambuye cyane. Na makuru tugenda tugarukaho kandi na makuru y'ingenzi ubugomba kumenya nawe aho uri hose mu bice bitandukanye. Niba aribwo bwa mbere ubanye natwe hano kuri RTV show rimwe, banza ufyone kuri subscribe kugira uzajye ukomeza ubane natwe udukurikire mu nkuru ndetse n'ibiganiro tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Ni amakuru rero akomeje kugenda atugeraho uko bukiye ndetse n'uko bwije, by'umwihariko ku kibazo kiri mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero cyamaze kuba ikibazo cy'akarere k'ibiyaga bigari ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Kuri ubu guverinoma ya RDC yamaze kuba yatangaza ko yamaganye ndetse ikanamaganira kure cyane ibikomeje kugenda bicicikana hirya no hino. Ngira ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bwaje kwikoma bugaragaza ko butazasubira ukundi mu biganiro byabahuzaga n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanira mu burasirazuba bwa kino gihugu. Yagize ati nta biganiro bizongera kubaho na AFC no gutangaza ko izongera guhurira natwe mu biganiro ntago bizongera ukundi. Guverinoma ya Kongo rero yakomeje ivuga ko itazongera guhurira mu biganiro n'uyu mutwe w'inyeshyamba ya M23, aho rero yatangaje ko yiteguye intambara ndetse no kurwana n'uyu mutwe mpaka uvanywe mu burasirazuba bw'igihugu. Umukuru w'igihugu rero byatangiye kwibazwaho na benshi bavuga ko umukuru w'igihugu yaba agiye guhindura byinshi cyane mu izamburwa ry'amagambo ndetse n'irya gisirikare mu nyungu za leta, ariko benshi batangiye kuvuga ko ari kimwe mu bintu bigiye kuba byakurura amakimbirane hagati ye n'abaturage, kuko ngo abaturage bamwe na bamwe bifuza ko yakomeza akaguma mu biganiro n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Mu nama z'abaminisitiri rero zimaze igihe ziterana ziremeza ko guverinoma ya Kongo ifite ubushobozi bwo gukomeza guhangana n'umutwe w'inyeshyamba ya M23 kugeza ubwo iri bube iwambuye imyanya itandukanye. Bityo rero bakaba bavuga ko mu gihe n'ubundi ngo bajya mu biganiro basinya amasezerano n'umutwe wa M23 niyemeze cyangwa nikurikize ibyo basinyiye, n'ubundi ngo babona ko ntacyo bimaze kuguma mu biganiro, ahubwo bagomba kugira gutya bagasiga cyangwa bakava mu biganiro ahubwo bagakurikiza inzira y'imirwano. Nk'uko rero amakuru akomeza kugenda abitangaza aremeza ko guverinoma ya Kongo yamaze kwitegura uburyo ngo igiye kugirwanamo urugamba rwayo mu rwego rwo gutsinsura ndetse no kuvana mu nzira uyu mutwe w'inyeshyamba ya M23 urwanira muri burasirazuba bw'igihugu cya RDC. Bityo rero ubutegetsi bwa Kinshasa bukaba bwamaze gutangaza ko bugiye gushyira imbaraga mu gisirikare cyabo kugira ngo babashe kuvana mu nzira uyu mutwe witwaje intwaro wa M23. Namwe mu magambo rero yitangarijwe n'umukuru w'igihugu ubwo bari mu nama rwose isoza icyumweru n'inama ya 64 yiterana buri munsi wa gatanu usozera icyumweru, aho rero bamaze kwanzura ko nta biganiro bazasubiramo by'idoha muri Qatar. Qatar rero ngira ngo ni hamwe mu hakurikizaga uburyo bwa diplomasi kandi irambuye cyane. Uyu munsi wa none
uyu munsi wa none rero kimwe mu bitarimo biravugwaho rumwe ni icyitwa Qatar. Kuri ubu rero Uburundi na Qatar naho birasa nkaho byagiye imbizi, kuko ngira ngo twese turi kubibona ko ibiganiro bya Doha muri Qatar birasa nkaho ari ibiganiro biri guteza impaka hirya no hino, kuko Doha yagize gutya iba isubije amagambo yagize gutya ibigize ikitangaza ku magambo atangajwe ku munsi w'ejo mu butumwa bwashyizwe ku rukuta rwa X rwa Edouard Bizimana, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Burundi, aho yavuze ko Qatar irimo gukoresha imbaraga zayo n'umutungo wayo w'imari kugira ngo ibuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukora ibikorwa birwanya u Rwanda. Rwashinjwe kutubahiriza amasezerano yagiranye na Washington DC ku itariki ya 4 kwezi kwa 12, aho Bizimana yanditse ku cyumweru agira ati: ni ngombwa kugaragaza uruhare rubi rwa Qatar dukoresheje imbaraga zayo n'amafaranga ifite kugira ngo idindize cyangwa kugira ngo tubuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira icyo dukora. Ubu butumwa rero bwatumye abantu bahita batangira kuvugana, bituma Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yanga minisitiri wiwe, atangaza ko ibyo byashyizwe hanze ari ukwibeshya. Minisitiri Perezida Ndayishimiye ubwe yashimangiye ko u Burundi bushima umubano umaze igihe kirekire hagati y'ibihugu byombi na Qatar, ndetse n'uruhare rwayo mu buhuza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho yanditse agira ati: ni ngombwa gusobanura neza ibintu byose bitari byo cyangwa amagambo atariyo kurebana n'uruhare rwa Qatar mu iterambere no kubaka amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo. Mu gusubiza kuri izi mpinduka, umunyamabanga wa Leta ya Qatar muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Mohammed bin Abdulaziz bin Sahe Al Khulafi yongeye kwemeza ko Qatar yiyemeje uruhare rwayo mu gusuhuza no gukemura amakimbirane hagati y'impande zishyamiranye. Ariko Fayini yanditse ku rubuga rwa X agira ati: Qatar ntabwo ishyiraho inzitizi iyo ariyo yose mu mikorere yayo yo gukemura amakimbirane atandukanye, n'ubwo afite ingorane nyinshi. Rimwe na rimwe amakimbirane ashobora kuba amaze imyaka myinshi hagati y'impande zombi. Abasesenguzi rero benshi bavuga ko amagambo ya Minisitiri Bizimana yasibwe ku birebana na Qatar agaragaza igitutu cya politike imbere mu gihugu n'umwanya wa guverinema ahagarariye, aho Perezida Ndayishimiye yashatse nubwo yatinze guhosha ibintu no kwirinda ingaruka mbi zishobora guterwa na diplomasi. Aha rero Burundi bwaboneyeho kandi no kwamaganira kure cyane rero ibikomeje gutangazwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni mu gihe rero ngira ngo twese tubizi neza ko igihugu cy'u Burundi ari kimwe mu bihugu kuri ubu twavuga birwana intambara yo muri RDC. Kuri ubu rero u Burundi bwamaze kugaragaza ko nta musirikare wabwo wigeze ugwa mu ntambara yo muri Kivu y'Amajyepfo. Ni nyuma yuko rero bamwe mu banyamakuru ngo bakomeje gucicikanisha hirya no hino inkuru z'ibinyoma ndetse n'ibihuha bagira bati nibura abasirikare barenga 1000 b'Abarundi baburiwe irengero mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'imirwano ikaze yabereye mu kibaya cya Ruzizi mu ntangiriro z'ukwezi k'Ukuboza 2026 ubwo n'ukwezi kwezi kwashize. Burundi rero bwatangaje ko nta musirikare wabwo wigeze ugwa muri iyo mirwano yewe cyangwa se ngo hagire n'umwe utoroka urugamba, nk'uko ibyo binyamakuru bikomeje kugenda bibitangaza. Barabyamaganira kure cyane rero mu buryo bwose bushoboka. Perezida Donald Trump yamaze gutanga warning cyangwa kuburira perezida wa Iraq amubwira ko ari iminsi mike nawe akamugeraho koko ngo yatangiye kurengera. Ibi byose ni ibihugu rero perezida Donald Trump ari kwibasira cyane muri iyi minsi. Benshi bari gushinza Donald Trump gushaka kwigarurira ubukungu bw'isi anyuze mu buryo bw'igitutu ndetse n'uburyo butemewe n'amategeko. Kuri ubu rero akanama ka ONU
kateraniye i New York kuri uyu munsi wa none kigira hamwe ikibazo cyugarije igihugu cya Venezuela nyuma yuko Nicolas Maduro atawe muri yombi ndetse n'umudamu wiwe. Kuri ubu rero bari kwamaganira kure cyane rero ibikorwa bya Donald Trump muri zino ntambara zigiye zitandukanye umunsi ku munsi. Ngaye nguko rero ni gutyo ibintu bihagaze, ni gutyo ibintu bihagaze. Ni mu gihe kandi amakuru arimo araturuka hakurya yemeza ko ibihugu byishyize hamwe ngo bigiye kubohoza uwitwa Nicolas Maduro. Reka rero mbashimire cyane, turi buze kuba twasubira mu makuru ari buze kugaruka mu masaha y'umugoroba.